Tano yade 12 so na yakwa yanim ene yo ma hene kwamda santi birthday is a special day and ya preko MPP communications team member ya preko ono so ene eye birthday and kwakuchum maame so ene birthday and you do hon ma mewish no kama but the show is for ma hene kwamda santi Benjamin Kwabena Asante Benjamin Kwabena Asante. Also, your man here na ya chairman now fan to Facebook. Also, yen de na ya chat now fan to Facebook. Make sure. Nipa no di ni mum na say post you, but when you no be wish no one post it. I say, the person who say be wish you. Oh, see, that's my wish. My wish no on Facebook. I'm on my here respond. My wish was up to him say my wish na. But me here video so here. Asa post me boy. Oh, abna. That me why bisa birthday. That's we post on Facebook also. Say me na so na say mom na so post it. One Yanko de bon krata na. See David say any akwanya wo dia ma me nyame nya okese pa. Na me makwasi asampa so akwaba. Na o ma ne te say okwa na me bom pa eta da chi pa. O ma ne ya we. Bi won my ya so ka kire no se de obaye wasabana me da se ka kire no da bi nti asempa uti a uni ha no na nyasem kuma me ye de wo so ye bia bompa ye ta wachi na wakod abeka ye hu nti no bibia ni ade ode be na ade abreme na ye hunu na kwan enti ma me hyase e ma o e wo daily guide da bokrata yi mu na asama da ha no me de wo e krata fa eto so miensa na pani soafo abedi akire me kan sa ya wono ehwe mai esika samototo ya Dr. John Kuma na wode atudwa ese omampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia eye panyi a ono ene MPP amanyoko no mani da so Wachasa woshe adwumaden ya opanyin yabo sadia wokasa ene dwuma wodie edebua MPP aban no ene wo mo party no a wono kuto no obi ase party de ne ba besie ebegina se wo mo ede na ekose won konkopre na woni mampani di bia no emfa mo ma ebetumi aye adwuma wachasa mampani ebedi eche wabo adwuma pa na se ene opanyin no ba ebeyi nanim betu na no mutuo ebeka ese olonche ne campaign ya wona so edi akwakoshe se party ne beto aba ma no na wakodi omanimatu franka wo so wono dwonkuma obeto aba besata bapedachi abodawro edi amano wo se aye party no ehia wo bi ono betumi abeboa abesakra enyoma mu na wodi eye nimudie sonko ene eye ehisa wodo bi so beba beka ho na ama party na kwankan wo ye ne sema wodi atudwanti da wokrata won saka bia ne fa etoso miensa wo benya na wakenkan eno achinso asam kesi bi da ha se ya wo bekai se afi etwam no ena eye posifo ene na eno soso na ye April busumi se ye wo mu yayi na eye ne de to so de num 25th en kranza posifo ena eche se wo mu enya nte ese akromfo renfo bi akote asimu ewo je makwantempo no so baabi ya wo mu eje eye akwantofo ne adwadefo etwam no enioma ebo wo mu krono na enam so ma mo chese kranza posifo de wo mu to mu gumu ahomache be se donko ena posifo ekoko gina mu a ene enam so ema vehicle krompo posifo ka omde koye no na ne number eye GP 226 na omukoye no mo chese omukoto akromfo no na wo mu jetu eni posifo de di etontokwa nye wejamu ne wejamu we yejoko wi ache no posifo ka omde koye akromfo isai ni nyina ena omo ka ka wo mo na sikruma tonwram posifo di ache kotata wo mo mekọ wi ache no wo mo chi emu bi na emu na abrante ba ko kan wo ye abedonko wo mo ensa kan no ema ono krompo de kowi ache wo hwe ne kwa mabusuafo ye so mo ba na nya kromfo ne ade na posifo chese enhwehwemu o maye mo ba fo na ye itel phone bi abrante no na edasi na mo sakan no na eye abedonko no edia na omokoye mu hwehwemu ene de tie nyina no omuhunu se etu ni ba ko akromfo de di dwuma mo sakan no na ekita abeta ode twamfo ni krompo ewo ne phone so posifo ehunu ye eno da nchen so a
na information ne course bi ni ade a waye nyina na kyese sada no ne ahomache na posifo ekosi ni honom no na abrante de wo hobi nti posifo aye forensic investigation ene ade nyina wie ana omaka kyebusua no esisu dua se wo mo ba abedron kono na oye krofotachia modi tuo bokro no eno eho asem ewo daily guide ne fa etoso miensa mesa wo saka enchemu ne bebre na ewo ma bekenkan ede amame mame fa kwa kratafa etoso ensia na yenhwede eda hasei enso na NDC amanyoko no ne fa ewo evaluate ajomoro adwira abato empesua so ena amanye eche se womo eye constituency executives bi wo hono ma wo suspend womo abo ma sen ede na ba ye se wo kai se bosumi a etwamu ya yi ena omampade dada John Dramani Mahama ede ne ntoabo ekosehye so ewo empotem hono mo na eyo fa se obani bosumi no ni da na etoso aduonu nsia ena omampade dada Mahama ekontoabo no ewo hono koye no na emrase bedwani owo empotem hono mo eka ne ho yewura Kofi Akon eka na ho mo ko santo abo no na yeso mo koduru ye no ena ne eye party ni mani bia wo ho no ne ade esie mehuru o mo anadan ne papa MP wo mo huru no papa bo no tutuo ma ne ekoye niwuo ene kyese feri enko a na eno na party ne ekyese wo madi kan ede kokobo akwa ma se sa wo eye anisode hunu bi se wo pese bia wo kokogina na obetu aba ema ne ade se obekwa gina premise ni bia woni kwan se obeye wo obebo wo nto Mampade dada Mahama enam edi ne dwuma ni mu bi na eno na wo mo eche se party chairman na wo no ewo empotem ho no no na yiri epeso no ekọ premise ni bi ni ade enti ne wo mo kokosia Mampade dada Mahama no no mo hye chairman yiri t-shirt eno mo de koye ekọwie ekira wo ma huro papa yama party ne chese anyantua regional executives no ede wo mo na yesifom ama constituency chairman ya owo empotem won mo ya imano eno kofi wo matuna sen na delegate cheso amane wo mo saka so kire se constituency secretary no owo honom no Gideon Ansamensa no so mabona sen na organizer ya wo mo friend Obosu wono so no o mabona sen enti mpanyefo ni wo mo kam ho asem wo aniamo ho abo mo eyeye broma mpade dada Mahama eba ne nto abo no wo mo de sa kokobo we ene sa se tu sen no wo mo adi ato mo etiri so na party the regional executives ekosoa ebokokose wo ye party ba na wanya hweye na ya wadwen se ba bia ni omani abre kodri wo de mra ne be hye wonsem na de open no be ye party no dia emra no ene obedi eno ene de efree atoyman table hod mo eba medin chemu ama wo daily guide ma memfa wo enko Ghanaian Times da bokrata yi mu na yenhwe ensema ewo ha yenyina ewo kratafa etoso edubako na yiraken oforiata efoni ena edasem we say de na suma dwo no papa yi ena Ghana faja ne dimboyi na asebeda han mu nyina ne se he wo mo sen totoye ehihye ne bibia wie duru ya se ye kasei no nyame ya doma mebusu ye besimu ya na bosu ya wie ye ekoni memu no ene na kyese IMF fisika no aban ne se beka ede atoto mo niema na wo hyemu a abebe Selasi wono na oye IMF director wo Africa hanom na wacha se ade aka kyese bema na wie se Ghana wie ntotoye nkitawde ne bibia no se ye wukọ amanya hodro so a Paris Club mo ne China fo ne ade na Ghana edede wo mo ka ne nsi hu bebebe ne ade no wo mo so be ma ye financial assurance bi ye kyese bi a de ekoso no wo mo toto ne ma danda ne kakra ede ma ye eno na aka kyese Ghana ehia na bibia awie mu die enti eno ene asema abetodwa enti nyame adom abrewa ayipoma ewo kwan mu bibia dadin nti IMF atitaye ya omo ede bre Ghana no enche bibia beba beduru ama enhihye so no akosom na CJ wonim se hajj board no ede atudwa se ebi mu wo hono ma omukra Saudi Arabia tourists and lesser hajj no womu kita womu visa ni bi na omutete hono mo ene brason waso omo ba Ghana no omo ma enti hajj bre national bi omudi bi mo free Ghana akona womu akobo omo sesie edu omudwuma abo omo pa ani ade no obehu ana omo de omo ha bewram
no mo de omo abesem wo bra hardboard na kasa krompo no enya we nti omo se saa de na wo mo eye no etia emra woni kwan se service na ekita no wo de beba be ka wo mo ho akọ se wo kọ hajj ni bi yenye no saa enti no wo a wonim se wo kọ saa omo wo ho aha so ahu enti yese wo mo nya hwe se bi wo mo tumi extend period no mo di stay no omo extend no mo de omo ho afra omo chese enye wan hwe a obetumi akodam nti we no eye kokobo a empanyifo edeba omo se anya hwe kwa no sanctions na beba no obetumi akodam ebesem fie num a wo se wo ye hwe yie ya wo se wo de wo wadwen kese e na ade fa ho na wo de jese ewurawase a ye ho hwe yie eno so ho asem e wo Ghanaian Times mu a omo de aba e wo ha e na ene so no finance minister e na e chese enye no creda e se oman domestic debt program no aban the foforo bi around the foforo ebesen aba wo mo chese no krabia enim e wo sa kwan no so Ghanaian Times na edi enchemu wei aba na miwie e wo Daily Graphic na wo hwe anima ya asem wo de sije mekenkan ye no me ye mo hye me se omanya yetim na krofrinfini pa na dwumako bi se ye de ya be set up ya dwuma ya ne se explosives dynamite mu ne niema itimi tototo pa ya mu ne adeadi na omuti krofrinfini ene wo moye na omanya asra adom ko no na wo mo abomodin akɔkye ahoho makomaku dumiensa na wo mo no wo mo chese China fo wo mo eye enwotwe Togo fo wo mo ye miensa Ivory Coast fo wo mu eye no baako na Nigeria ni so baako enti wo ka bom ma no eye dumiensa kwadru a wo mu nam so gina so de kwache wo mu no ene se adwumako bi a ye fra wo Mohammed Brothers Company Limited na Dakete Mines no watakwa na chese wo mu ete empotem ho no mo na wo mu eye saitakwa enfrinfrin watoy mantemu na wo mu eye explosives na wo mu chese wo mu koye no wo mu kokko hunu 10,000 kilograms eye ammonium nitrate bi no eye de ye de eye sa explosives no na eno chi so no explosive charges no be say 20,000 ena no so mo ensa kan no chese o mine ne chese dynamite kwan bi so a ni nyina na eho ena wo mo eye no a wo mo de sa ammonium nitrate no ena eye ye no ma ye science de ekeka nyina na yenim de kire so hu enti no eno na wo mo eka ho asem no na wo mo ekire say sa niamai ammonium nitrate no se esamun ene emo ebotomu ena mo de ahyehye ena so mo de asie na eye enkrata Ghana Armed Forces said by no na HSS wo mo 2nd Infantry Battalion no na ekodi sa dwuma so no achi enipa dumiensan ya ene no yedom ekwakogina emra nanim si ye kase de wo mo chese o maskinu o maye bibia wie no magye o mo national security a ewo enkan ha ya ehwehwemu no ebeto aso na se je wonim so o manfo na o mo takwa ne mpotam no eti asem no se boye nana ye chese ye nim hwio ka ye timu saa ene de besie nya si so o mo se saa ne ma we kura no ohumi ko mu a emma wo eye ohawo ene yare bebre no awo nipadua ne mu na se we no sa nitrate ye ka ho asemi so no esa kofra diesel crampo de ne na che disaster kra ene betumi asi eno ene wo mo che se ehwehwemu ekoso a emra no ene wo mo bedi pepepe eno so ho asem wo Daily Graphic da bokrata ni ma eno so na migina de ensma me de pa ye nyina no medie wie wo ha anopa nti CJ di aba no okay di aba no na adobia said the cano na no why record man no record man wate record man na adofo bidum edu ma woda enne de di kan eye mea menua bema na me bra panyin oman hene kwabena asante ene na woda oman hene de meka ne so nyame onhyira na onye okese uyo bia wakoma pa wayem yesu obia so unye yimu sa akoma pa na kita no obade no emma ne nyina enye nhyira wakoma so ade wani so ade hunu oma no mremu oma wonye nhyira oma wonyini emenya 106 and over years na oma apomode papa e wo sa emfie we nyina mu yedo pa on behalf of Afiba ya nanu ya no so di na woda ye nyina begina mu ya wish you a happy birthday wo yere na ya so Dwaso Nsem hyiran kwatenten e dia ma na CJ mawie ni sa no hu ma mefa birthday we nso enko why na men sorry so na ja ye mfa we bu on ma sabna na birthday ne ye na onya wen o de edu hon ma obehunu ba bi free 80 ai wadaroma happy birthday
happy birthday enkoma Ian owusu ochre ena Ian na owusu a ochre omo Zion Praise Educational Complex ya ewo Kumase we efi omo papa owura adu ochre yo wo Manchester UK enchen na wode ma ne mantafui wose de wose fra oba de enchen eye adom ne kwatenti na wode ma ne mai omo mu yedie ni enhira na omo asete omo betena wo wiase nyina no omo made ye nyina no enye nhira nko a nti Ian owusu ochre ena Ian na owusu a oche mo papa e wish me happy birthday woso odomo na ose enkwatenten edema munyina na ye nua be ma fruit owo camera so ese me wish akosua glory owoda a happy birthday emfa emano nti akosua glory happy birthday to you onyame enye okese onto nkwanam na onhya obebre no a emfa emame sije me da se okay na ye okay me pacho amna Emmanuel Fifi enhira afo Emmanuel Fifi Esha afo ene na woda we free papa Michael Craig afo enchen ena ne mame orire gift afo nchen no mo de Emmanuel me da sisi